Namhlanje cha ngithe anizosupporta insizwa ufele emntwini njenganensizwa enihleze ninayo vele. Ufele emntwini wakhandwa yimi. Yes. Wakhandwa yimi insizwa yami insizwa eyaba ufele emntwini uyisibonelo sokuthi ubunsizwa buyini. Ufele emntwini ngathi mangithi akulungiswa indawo wasukuma ufele emntwini walungisa eHardini. Ngithi mina kulungiswe umuntu nomuntu insizwa nensizwa ayilungisa idolobha layo. Yeah. Enye into evelayo mfokandaba abantu asebeqala betapa mhlawumbe iphi message ongafisa ukuyidlulisa kubona labantu asebeqala benza into wrong le. Sicela amaphoyisa onke amaphoyisa uGeneral uNhlanhla Mkhonazi, sicela umfowethu uShamase insizwa esisebenzisana nayo kahle, amaphoyisa onke ophiko lokugada ukuphepha komphakazi okubizwa ngokuthi POP. Sicela ukuthi wonke umuntu nje owenza into ephambene sicela ukuthi lawo maphoyisa ambophe. Yeah. Sebeqalile ke abaseGhana bayahamba okuveza ukuthi umkhankaso ususukile. Siyabonga iGhana, siyazi ukuthi maningi amazwe ngaphandle kweGhana, maningi amazwe aneyinhlelo engakaveli ukuthi lelu hlelo esilwenzayo bazama ukuthi benze inhlelo zokuthi abantu babo behambe beye emazweni abo. Siyababonga kakhulu, siyabonga iGhana ngayo yonke into eyenzile ukuthi ithatha abantu bayo, hayi ukuthi sithi abantu bakithi abangasondeli eSouth Africa. Sithi okwamanje sisafuna ukulungisa isimo eSouth Africa ukuze nabo mabeza bengagcini kuba nabantu abaganga ngabo, kungagcini kube nabantu abafuna imali, kungagcini khona abantu abathatha i-protection fee. Sicela kungabi ngabantu abanganalo iqiniso lokulungisa izwe. Sifuna ukuthi umuntu othi mina ngakusiza kube umuntu ngempela ngenhloso onenhloso yokuthi izwe libe lihle. Sicela lokho ke lokho esicelayo, hayi ukuthi sifuna ukuthi mhlambe kuthathwe imali zabantu noma kwenziweni noma abantu bethatha imali zabantu noma ethatha imali zabantu bokufika, but sicela abantu abathi izwe lethu kufanele libe lihle bekwenze ngendlela eqondile. Yeah. Baphumile abantu ngobuningi bazoyisupport le march ngafisa ukudlulisa. Siyayibonga iHardini.